Taasisi ya Vilingi wa Mauvoo. Mwana musaisi hawa mutongo itivingwa tanewa mukamba yitu isa 3:30 saa cia vake nyana ne abike binda ngwete Mauvoo alama ikithie kumelembetana ya ukamba kuma Kenya yonde na kuma ndisi yonde no Twitter mutongo itivike director MUEMA # Vilingi wa Mauvoo ili 3 kende mwitano ambia na Ndatu TV na yu ambao sisi ya MUEMA alatukumbanisi ne vamwe na Rigathi Gachagua ni wena tongo ionde kukwata na kukitana na nzava Kenya. Raila Odinga kwenda William Ruto aike kuatia alama na endusi yake atambito Sumbeka. Zama ya kukunikila mbunge ni adha na kuikithilo vya siya melati ni siya tumekanesa. Naanza makukunikila mutalatala wa kisomo wa CBC kukola ni mawoni maene yanda kivavukanyo. Vilingi wa Mauvoo. Nyeni tawa Steven MUEMA nake etawa Sharon Ndindolo kunengelele Mauvoo kwanzia meko na yu netu kwambia munini wa Musumbi Rigathi Gachagua na umeweta na kwa serikali sia county kuthukuma simu amba na serikali nene kuikithia kana ni mogitana na yua kwitana akenya milioni 4.3 ala mavinyikite muno ninza aine na kavindani kala wavingwa mawonanio ma uimi kauntini ya Mombasa. Rigathi Gachagua ne wasekana la motumea mbeza sia kukitana na nza naye nimekosewa matambia mai ma kimia na ndi Angelina wa Museno kutwambisia. Kuyanana na Rigathi ni kanave na wailu amevea kivathukanyo kuthukuma yimu amba na serikali kavindani kaiwa yende na kunyamasi a Kenya aingi ni kana kumanza nzia siya kutua siya kukitana na yua na munyao vandi ya Kenya. I appeal to all the county governments through the Council of Governors to moot a coordinated plan to supply food from the surplus producing counties to the affected regions. I also appeal to them to consider the lifting of the cess for food on transit to the affected zones affected by droughts. I wish to single out efforts made by the Kenya Private Sector Association KEPSA, the Kenya Association of Manufacturers CAM, the Kenya Red Cross, who are playing a key role in the distribution of relief food, development partners, and international humanitarian agencies, as well as Kenyans of goodwill in response to the drought situation. Rigathi ni umeokanyi mviku indongo ile ikuvikia kuthiu vathukanu na meyao ya serikali kwa kutume ilovia ile ivadhieto kukitana na nza kula kui NND kwanzia ita ile taiwe atakanani makuvikia kuose wa matambe metu maki meyao. I call for proper utilization of the resources mobilized for this noble cause. Firm action will be taken against anyone who misappropriates the relief food and other resources for this very needed cause. Ladies and gentlemen, I am particularly concerned that despite the promising innovations from our young people, there is low youth participation in agriculture, inadequate integration of ICT, and low mechanization in production. That is why we are spearheading sustained agricultural reforms to accelerate integration of smart farming as conceived under the Kenya Kwanza Plan. Wana uyo vani wenda kalima kaunti siya Kisuani kuthukuma memu ambana kukwatiania na serikali na kuvudhi isiangaliko ila ya uvinzani ya wetaka na serikali ya Kenya Kwanza ni yiyete mavata mae kalima Kisuani na ambe kwa kila ukuwetakana ni manasa kuyema minister kivathukanyo kuma ilembe tani ye Evo Aisha Juma na ula ni minister wa maunduma udhukumi wa mwene ndina mivai na minister wa wenziwa mavia malato udhiwa ukangani Sali Mvuria. Na huyu ushangazi wetu wa kitaifa Rais William Ruto na mimi tuko na matumaini kubwa atatusaidia. Huyu waziri Mvuria amepewa ile sekta ambaye inahusu nyinyi watu ya pwani, mambo ya maritime, uvuaji wa samaki na blue economy. Na kwa hivyo watu ya pwani mumeangaliwa vilivyo na serikali ya William Ruto, na ni matumaini yetu pale mbele mutawachana na ile mzee, muunge sisi 100%. Kwa sababu sisi tutashughulikia mambo yenu. Bendi ya jeshi la angani
Kavindani kau minista wa uimi na indo mithika Linturi ni welesekana vena vata wame vya yonthe vanthi ya Kenya kuthukuma yi mwambanikana kumantha nzia cia kutua cia kukitana na nza kuitana nthi ya Kenya kwikwatia utethio kuma nthi cia ntha. Tushirikiane sisi sote pamoja tuweze kuhakikisha tumeungana ili kuweza kupambana na janga hili. Serikali ya kitaifa ikiongozwa na Mheshimiwa William Ruto na Gachagua Rigathi imeamua ya kwamba ni lazima iweze kuhakikisha na kunjumulisha kila mtu na kushirikiana na serikali za kaunti kuweza kuchalisha chakula cha kutosha kwa wananchi wetu watukufu ili tuweze kuachilia hii jambo ya kila wakati ni kusaidiwa na chakula cha misaada. Ona uwe gavana wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir nwawetekanave na wailu wa serikali kwitikilia ndeke kuma nthi cia ntha kutua nthini wa airport ya Mombasa itekwisila kaunti ni ya Ilovi vatani wako ile sekta ya utalii ile mbetani ya Kisuani. Kwa nini hapa ndege zikiwa zinataka kutua Mombasa zinaambiwa lazima mwanzo ziende Nairobi? Kufika Nairobi unaambiwa ya kwa lazima ukate leseni nyingine, tena wananyimwa nafasi ya kuweza kutua Mombasa. Tukiweza kufanya jambo hilo, tumefungua Mombasa kwa miji zaidi ya 320 kwa hatua ya kalamu moja peke yake. Kwa hivyo, Excellency the Deputy President, kwa lugha ya kikwetu huku tunakuambia cheza kama wewe. Fanya mambo yako, tunakuaminia. Mawona niyo ani maweto kwithwa mavikito ni mivyambe waya na imwa na miongo 5 kuma vanthi ya Kenya na kuma nthi cia ntha na alama kufikia kuona ni maundu kivathukanyo wivo uimi utandithia vamwe na uimi wa indo vala nthi cia ntha na ila ivikite mawona niyo ni ne vamwe na nthi ya Malawi, China, Tanzania na nthi ya Uganda kati wa nthi ingi. Mawona niyo ani maweto kwithwa nema ya na imwa na 19 kutwaiwa va kauntini ya Mombasa kuma ila nthi ya Kenya ya kwatie wiyathi. Ngilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Ni muvea mwetu wa Mose aimio ukamba ni makuru batonye kana matie maudhuthio ma ataalamu maondoni manzeve na uimi evindani imbua ya mbeo kusi wa ukamba na kuvanda mbeo ilaito na usia na mbua nini ambunge ma ukamba ni tamakale mulu wa kitui cha kati Robert Basil wa Yata na mwengi wa Mutuse wa kibwezi cha udhuiloni wasiwa kaunti na Makweni ni mawetaka na utena ni maya leu akamba ni mailete kwa ambisi ni ma ya neki na kukethaki huko silamatangi na masilanga ni kana kwa na munyao na nza ya kila mwaka andoni na indoni. Nthi ya Kenya nundwa kwa mbua andu mengi mena thina muno twamenya karibu miaka ile kutaua na kiribikiwe thantha ningi ba muno na yunga inu ikie ciama ciake twakwata mbua kono thuthi andu maitu ona barani twise kwina thina wa mbeu ile ile ngitembea ino ni miunda mbingi misobi kuri matungie mubya mundu akusobia miunda na ngibantu uthia nundu andu ma weather ma ciambua ndithia iye vinda yasa magi kisini mapanda chuma kiki tathelele kala mundu weke mbeu nthi nundu twamino banda ukethena tukwate liu batuko azitwe kalani tumanite kana liu akonengwe ndwisa kwayane andu maitu liu la uisa kutethia andu maitu no liu la wa kwibande ya na mundu ekwata liu wake withe ndu to liu nikulia andu maitu tubande siendu ila sienda mbua nini. Tuisonga na mbe mutongo iwangaliko ya Oleiro ila Odinga ni watu la mutesi likali ya Musumbi Dr. William Ruto kwa wambatu wa angalama ya mekalile ya sekana silikali ndena olesio onaweva yulua kulia kwa nisema wadho ala ya dhiti ya Kenya evindani ya kwe kune ya maleve. Ingira ila Odinga etula mute William Ruto kwa kila ukuatata kuende ya kuati ya anduala waina iwadhukani unamo atalikite silikali ni taolone mutongo wa ukunikili wa umama George Kinoti. Mutongo wa chama na ngwatanio ya Azimio la Umoja ulaingi ni ndongo ya uleiva nthi ya Kenya Raila Odinga na uende na wea wake wa kulunga serikali. Punda imechoka na mzigo. Hatutaki kukubali wengine wazidishe hiyo mzigo jukwa wa Kenya. Tumewaambia kwamba kuna njia mingi sana ya kuua paka. Si lazima uhuru ongezeke. Kwa hivyo nyinyi wana
Kenya kwisha au Kenya kwanza. Timizeni ahadi yenu. Nyinyi mlitoa ahadi kwa Kenya, ingine mlisema mtatimiza baada ya kuweka Biblia chini kuapishwa, ingine ilikuwa ifanyike ndani ya mwezi moja, ingine baada ya siku 100. Mambo kama kupunguza bei ya unga kutoka 200 hadi 70, kupunguza bei ya mafuta ndani ya mwezi moja na kadhalika. Ahadi ni deni. Tumesema punguzeni ahadi bila kuleta mzigo zaidi kwa Wakenya. Laila ni wa mutula mutimu Usumbi William Ruto kwa kwenda na kuona ni ya kumosi ya tambia ula unaye munene wa Isaluva Kenya kana wa Kithiomo Kingi Director of Criminal Investigations George Kinoti ayeleseka na kuuni kwenda kwithivikanisya kwa maundu mavitu ni wa utongo imu vitu kindu kila waliana nacho. Ingi Laila ayeleseka na Ruto ni waambie kosi ya matambia amwe kati wa maofisa ma serikali mbitu alama na leana nake dongo iya uleni athingilila kana nukuendeya kumulika serikali ya Musumbi William Ruto ayasya kana kumosi ya matambia Kinoti na maofisa angi ma serikali ila na vitieti wa ilu nundu manaye uyaniwo. Tumelani vikali yale ambayo yanaendelea wakati huu ya kulenga mtu mmoja ambaye alikuwa ni DCI bwana Kinoti, ambaye sasa lawama yote inalenga kwake. Hata DPP ambaye yeye mwenyewe ndiye alikuwa kila mara anakataa kushtaki watu ati hakuna ushahidi ya kutosha. Sasa kujitokeza na kusema yanalaumu wa DCI. Na DCI hajapewa nafasi ya kujibu. Tunaona kama yale yote ambayo yanafanyika wakati huu ni kama ile kangaroo. Hakuna ukweli wowote ndani yake. Tumesema tunajua ati kuna wale Wahindi ambaye inasemekana walishikwa na baadaye wakatoweka na wajaonekana mpaka leo. Ile kitu ambayo walikuwa wanafanya hapa hakuna mtu anajua ijapokuwa wale ambao waliwaleta hapa. Lakini tumesema wao ni binadamu kama wanadamu wengine, na sisi tutatetea haki yao ya maisha. Na sisi tungependa uchunguzi yote ifanyike ili ijulikane wako wapi, ikiwa kama hayuko ni nani ambayo aliwachukua. Laila ni wa mwenda Musumbi William Ruto eke ukuni kilimuyani ukwaiku ila siethitwo katika vandhi ya Kenya kwa amwe kati wa maofisa ma polisi Tasanje Yegon Kenei ula waoiwe mwai wa keli mwakani wa 2020 aithuku maofisini wake kavindani kauwe munini wa Musumbi ni kumana na kisanga cha mavuti machati kila cha kuiye bilioni 395 ondu mwana ikuingi ila siethitwo itaiwa va Kenya. Tumesema kuna Wakenya wengi ambayo wamepotea, wengine wameuawa kinyama mpaka wakati huu. Wale ambao wengine walikuwa wametekwa nyara, wengine mmoja alitekwa nyara kule Eldoret, mwili yake kapatikana huko upande wa Savo. Na wengine yote mimi tumeyataja ndani ya hiyo statement. Tumesema tunataka uchunguzi ifanyike ijulikane ni kina nani walihusika. Tumengoja wale watu kama Jacob Juma ambaye alipigwa kinyama akawawa hapo katika barabara ya Ngong. Tumeongea vile juu ya bwana Msando ambaye alikuwa anafanya kazi kwa tume ya uchaguzi. Akatekwa nyara, akaenda akauleo kinyama na mwili yake kapatikana kule, hata mikono yake imekuwa imekatwa. Tumesema tunataka uchunguzi ingie katika mambo haya yote. Na vile tunaona wakati huu hatuna ile shirika ambayo inaweza kufanya kazi hii ambayo itaweza kufanya kazi ya wastani. Inatakikana tutafute watu wengine ambao labda wametoka nje wajiingize kwa mambo kama haya, vile marehemu Nyayo alifanya alileta Scotland Yard hapa kuchunguza kifo ya bwana Robert Ouko.
Josephat Mosiemi, Vilingi wa Mauvoo. Tusonga na mbenza maukunigili wa mbonge siya mbunge ta utongo ikana executive na ingi ni siya ikili siya Kenya kana nisi utungi ya muiki wo kwa nzama kwa kukunikila udhukumi wa mbunge nzama ila ni ya mondo maki nando itongoni mbunge moloto John Badi ya siya kana ni kukunikila silikali ya Ruto kuikithia kana ba imbesa ibadhewe melati si kwa Benjamin mwaka na kutwalesi. Bunge ni awetani yombaniti kuikia kithimino thukumi wa serikali nene no kana kuikithia President William Ruto na maminister make ni mathukuma enende kwa kuatia miao. Woni mwana kivilo nzama bunge ya wiki wa masavu PSC muyumbe molote John Badi. This is the committee that holds the government to check or holds the crown to check, in our case the executive arm of government, but even the judiciary must be held to account for use of public funds. We are going to make sure that this committee is vibrant, that this committee is felt, and that the confidence that Kenyans have not probably had on parliament in terms of oversighting is restored back. Badi no weta meidwa maikwati ya kwa guvena mevyengi yungamia serikali tawisu wa mwiko wa masabu no kana kuikithia ngava ile ingisi ya serikali koti na uvisu wa president ni siatumilo vya serikali udhukumine wa NND bevoka. Now what we are going to do going forward is, first we are going to have a meeting with all the stakeholders. We will have the first meeting with the Auditor General and Treasury to discuss our work and also to induct new members to the how the Business of Public Accounts Committee is usually conducted. After that, we will have meetings with other various agencies, investigative agencies. We are going to have a meeting with the Director of Public Prosecution, DCI, EACC, not to direct them on their work, but just to ask or to engage with them on what to expect from our report. What are some of the deficiencies? What are some of the challenges or the deficiencies that they face when they are dealing with the Public Accounts Committee report? Nayo kamiti ya mbunge ya maundumo sevyo budget ni aweta yedu wa yui kia mwaluku ikiwa masavu ndi nuwa isesa ya kusevyo budget ya ndi no kana kuvinga miana ungei wa mbeza siya mwene ndi woni uneni wa mwene kivilo anza mai moyumbe wa kiharu dindi nyoro na amembangi manza maino. And the meticulous way of making a budget is that we are going to adopt zero-based budget where we are going to interrogate every taxpayer's money that will be going to various ministries or departments. So we are very eager to start off, and I am sure Kenyans will see a difference. Yu udhukumi wa mbunge ni wakwata mau onde kutembea itino anzama sionde kuseubwa kwesla a member kunyuwa ene vila na anini mo. Yu kivalua chambe cha nzama siya mbunge kithwa kivika mituki. Ndino wa chuma chukite nzama sidhwa ima ala President William Ruto unolotile kutwika maminister tene kanthino wa mivyaki wathukanyo ya serikali yake. Ndilivotia Vilingi wa Mauvoo kumava za wa miaka ya mbunge na musioni lovi yanitawa Benjamin mwaka. Tuthi makwene nzama mwanya ya kuthungulula mawalanio makisomo wa CBC ni ato iseseso mwanya ya kosa mawoni ma mwenendi yolo mutalatala uwa kisomo kwe skulune wa imwana wa Makueni musieni wa wote ni kauntini isu ya Makueni. Mawoni ala maende ya kuosanwa Kenya yonde ni mwame otete senzama ino kuika utwi kana mutalatala uno kuende ya kanano wewetheka. Governor wa kaunti ya Makueni Speaker Ndongo Isia Kisomo itongoiwe ni County Director wa Kisomo NND alimu na sei na manyiwa ma CBC ni amwe maende na kunewa mwanya wa kuwete mawoni mo Caleb no kutueleza. Nzama mwana nelena nivitone musumbe Dr. William Samoei Ruto ya Kisomo kutoa isia wosi wa mawoni kumakula kwe mwene ndi yolu wa mutala wa Kisomo wa CBC umundioni yake senze mwe skulu ni wa imwana wa Makueni Boys ndi kumakela uvonge asiai anavyasala siana ilasi mutala ni wa CBC ilasi avitukie CBC atumia ndongo isia kaundi na sia serikali ula munene makikomania numbani ya ombano ya skulu o Governor wa Makueni Mutula Kilonzo Junior Governor lo na umia Professor Kivutha Bwana Speaker wa mbunge ya kaunti ya Makueni Douglas Mbilu mekate wa ndongo imwila sievikete kwiwa na kunya mawoni mo yolo wa CBC.
kwa wasi omwe kuma kula kwi isiana ona vala ni siaweta kwendewa ni kisomo cha CBC mbingi ni siale siasi na wia wa kuvulana na kuwe moma skulu ne wa junior secondary school kondu wa kindu kikitawa kwa kisungu ta bullying kana luka yake kamba ya kuwe musiene ne kukwatwa soka uneni mulumu kuma kwe mwetu omwe kwa isitwa Monica Wangui wa skulu wa 8 wa Mwane Girls no wana nyakana ni waikithia nesa ki mutala wa CBC ni musio indi kwande ya Kenya linamba kweyombanya. We are in dire need of CBC for the 21st century, but true be said, we are not ready. The government is not ready. Uno wetha wi uneni kuma kula kwi alimu matongo ne chairman wa NAT Makuweni Benson Ndambuki na vala na mama asia kana nongi na kisomo kiki keko kunikeli kitanamba kutungwa ingi kutumika nitithitete na tikasia kana kisomo cha CBC ene ndima Kenya mayukitikila na kindu chuni cha kusiwa ba Makuweni boys na kila muneni tina wa muneni ona siana ila siititokpo siana asiai anduma makanisa atongomea makanisa ana siasa maitu governor abunge ala meba onde pai mundu unetikila wala ni wa kisomo ki undu wekiwe na nda kwa CBC yo kiki wetwa cha siana kana ke miaka 12 ndo katika grade 6 tunasiana sina miaka 11 miaka 12 na kana kuku wakaende katika secondary kakethwa ina new environment ona alimu alama secondary maina amba kwetha mena enough knowledge on maile kwando siana hii kwa woni wa kwa CBC iliendea junior secondary yambe kwetha katika primary schools ne kana with continuation yo na alimu alama sene namo ni kwetha kana kaifaulu ni lazima kethe kana good conduct with the teacher kate wasi alama nena mbe wanza maino ni maikithia kana umwa maisha ni umutu makisomo kiki kavina kumana na kuendekethia kwa uwi wasi ndu wake la muthenya undula maweta kana no asei anini ala meno kwati wa kuyana matongana nacho Wanauyo mutalo ni watula muti kwa kwetha utena matokeo watata kuliandilia nola wa 844 mutiani wa CBC uiwetekana kana nduona na sia undu mumaniwa wa kwata na undu weka indike wele tumeka nila ya above average below expectation na vala mumaniwa tesa kumana akwati ya chao na atona kuongelela vitiva. You exceeded expectations and these expectations are not specified unlike in other curriculums whereby we are bragging and we could know which school was top and which school is not performing. Speaker wa mbunge ya kaunti ya Makueni Douglas Mbiluna akena waweta nongi na miao ya kisomo ikasisyo ingi na kuvindua nikana mutala wamba kwiko kunikeli uivindua na kuwetwe nikana utumike. So base meo nikwithwa kana kuma katiba ka 2010 kaba tukithwa muya wala wa kisomo utahavindua ukampatana na katiba tume awala muku na CBC la yatu ya vindua itai kwa public participation bagethwa na muya utona mana kisomo kipata mo nondu kisomo nicho kitu maando methwa mema engineer metha mea emiaseo no kana wakaende makethiendesha na mayende ya community kwa kiuchumi. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo kuma vaskulu ni mwana wa Makueni Boys. Nani mwana mosezi aneto kwa mbosembo dhio mwone vanini na neto ukite na Mauvoo kwa utatweliane. Na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala. Ndume numenete kukuthukiwa ni kibeti onathe mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume biano toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kila kikukia kila wathandatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo ethwa wikalatha yukwenda ethwa ni mwitu muthenya mwoka twawa withie ungua muome waku wiungua mundu na ethwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwa anda koa ni kana mumana chao
We kala life with a control. Nini unabaka kala na control. Da yundu tuonyekane kule chu. Itende yanso. Itonyeko. Ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udambende uyani mwitu yawe ande wakomelele mwana yonke ometoke ni mutanisia wambiye kwidepend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi waniye kuyanza ni mausuwesia uniwe atikoke we nuthito withine mauki bothukanyo ndo aisomanya niva ukatethekia yithio mwana undu usungi waku ni wavika Mount Everest and Nutritional Clinic ungu wa Dr. Munywa ni maitana kuvosia mau asu meukuthinia ni maita mauta mutamboko itausianda kana alzas kwambatwa ni ndakame sukali thina wa vinya wa uume nangi maingi ingi mena machines ya kisasa ya kuthima ndakame yaku na kumana kila uwaite mena mauvisi isioni siki bothukanyo sivo kibwezi matu mwingi wote emali tala mutomo na meru ingi no mathoke ofisini wo ulawi masaku kuthengiania na Titot Hotel utewa kiwanza cha Mulu Mutisia Garden Superstar Building na ingi ngaliko Silovi Lois Plaza leluni walete marol kulianilia na Maximum Miracle mafisi amedha mavingu wetu kila muthenya wahingi no makulisi mukusena nambani i noti muunza ile inya dandatu itano itatu ile kenda kana noti muunza itatu ile nyanya inya kenda kana umatumia utumani kwesela email ni yo ilani info@mounteverestcures.com. Ni twacokethia kaunti ya Kitui ambe usovyo wa mutalatala wa maendeleo ula kaunti ekuthukuma kwete mwene nthi maendeleo kilunguni cha miaka 5 yukite ungwa utongoi wa Governor Julius Malombe enenthi nimevikite kundu kwikibothukanio wadi ni sionthe simiongo na sia kaunti kuikithia kana mawendi mone meke wa mutalatalani ula Governor Malombe okuseobya ulikana na maundu ala wathite gwikando ma Kitui ibinda kwikunia maleve na kelina nokutwelesi ni isiso ya enende kume maoni na mawende kithuma miradi ila mekwenda kana County Integrated Development Plan CIDP. Serikali ya kaunti ya Kitui ungua Governor Julius Malombe vikie na kutoa isendhini wa miaka 5 isiso ila yato iso wodini sionzo miongo na kaunti ni kamemekane katambo kambumbana ni sia enende ila seto iso kundu kivodhukanyo vala mamwenda Governor Malombe ndhini otongo iwaka wa miaka 5 avikie na kuikithia miradi iyo taundu makuelesia various issues tutakuwa propose relocation of the market whereby market ilete wa indo twa propose located twa propose Kianika health center yakwe nundu kiwanza nikiumizwe na also twa propose kana various katika twa town yetu ya Mwingi twa propose twa kiwe street lights siongelangwe nundu insecurity ni kiingibie muno twa propose also various water kiosk siongelangwe na kwethwe na thukumi maana taukwithia musi wa mwingi na mawithio lukomawa kwithia wana thina munene wa kiwu ekali ni mendekethia ta kila tuonete kila thina mwingi ba mwingi ni kiwu na nitukulia governor nikenda withie katika miradi yake na katika budget yake ni weki ya mbesa ni kuondoa kwete kiwu ba musini wa mwingi na nitukulia nundu tuna kiwu cha kimwasiko kana kia bere water kila tusi tinaf kana tikianu kila kiuka bandu ni banu musini wa mwingi tuikulia ukethia governor no ongelele mbesa sia kwete oneda ni phase 2 ya kiwu cha kia bere no kibike kutethia ndema mwingi nundu mwingi kwina thina mwingi wa kiwu no tukulia withie katika kila village idani batonyeka withie governor ni waete ila sito wa mega dams nikenda withie andu maitu ni mavikia kwa invest kiwu na mavikia ona quick irrigation nundu wa mathina ala mekumanza Mary Musyoka na ula we mamutha me mwanyani wa kule serikali iisise muno ndo ala methea na mamutha ta na ala muno methea wa matitu etina nondu ithi talimavu kwenda kwikiwa nondu mara mengi talimavu maitawa kana mayusishwa katika mipango ila mabanga na kila nzikubanga oitu kuongea mbea nondu kana serikali yake ni
kwanisya ni ya wala kiwe kana walemavu na youth simaile kwenye level baba ya county, lakini kila jingi kwenda ni kwamba ni kwasia ndio mibango la twabanga na especially sibetu no kuja kujiwe katika committee sionde ila siku committee no be committee mbingi na mara mingi tuende represent na huyo ekali ani manenge wito muvea wa oiti ovala makule community health volunteers mavikie na kuiva atuandike asset aside funds ya kuemploy casuals ma community health volunteers nikana withe makuka na data ya mwala and method mwa ko katika akili ilisitu withe katika system kenge nitukwenda CHVs hizo sikuandikwa kwithe na even distribution ilangu manise ngun weta even distribution is kwithe mambe ya kuandikwa makani kwa kuma kila otoi ti withe idani ward mandi kwa kuma katika area mwe ovamana masivitali ama kuna nevua nikenda kwa ilange witi to upgrade hospitali zitu leto na soko ta level 4 hospital leto na ba mwingi ya upgrade to level 5 nikana wise kwa ile through the upgrade ni kwa kana facilities ilinge site kwa the install it together with the dispensaries leto na so imwe tukana sinenegwa sitweke health centers. I think inge miradi la yanengwa uito nivamana kwako kwa kimanyiso kinene kia Southeastern Kenya University kana seku sokone wakanzuka wodini ya Kivou munisiva ya mwingi kwa mbese uthukumi ovamana mawendekethio angi kuma vamu ingia katika untini ya Kitui nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi to mangale kwa sia Kitui tuithi masaa 10 samuviane wa mekomo kanili na otuika Eliud Owalo umundi ndambukana yake kwa Konza Technopolis yasekana serikali ya Kenya kwanza ne kuikithia kana maundu ma mekomo kanili na otuika maina atiwa etina Owalo yasekana nthi ya Kenya ne kwenda mitambo misio ya gutumiwa ne enenthi kwa mbesa nini na otuika wa Konza no tonya kusovya mitambo inge Owalo yasekana serikali ya Kenya kwanza ina mpango wa kusovya mauya kwa enenthi kusila waki wa Konza Techno City. Daniel Mongalano wikiana no kutwalesi Minister muveani wa maundu ma mikumu kanilie Eliud Owalo anena kavinani kala watambuka musini waki umundi wa Konza Technopolis walesekana nimekwendea na utetheanisia na serikali ya Musumbi Dr. William Ruto nikenda kugithekana musiuni wa thela na anake aingi kukwata wia na ingi kuanisia walanio wa bottom up ulovani kutethesia kukilia ukwati wa nthino ya Kenya. For us to effectively roll out the Hustler Fund, we need cheap but adequately IT-enabled devices. We see Konza, by way of innovation, being an integral player in the manufacture of handsets which can cheaply be accessed by the hustlers. So that is one project where Konza is envisaged to play an integral role in the implementation of the plan. Moving forward, we also want to facilitate or enhance the level of our innovation and creativity in the area of software. This is another integral role which we envisage that Konza will facilitate. And through that process, we envisage that we are able to create a critical mass of jobs for the youth. Inki Owalo nthini wa ndambukeno ni waelesekana nimekwitha maitumia nzia ciaki umundi na masini ciaki umundi kwikithekana mpesa cia utethio ila ciitha cinengano kwa enenthi ungwa serikali ino kana Hustler Fund ni ciitha cinengano kwa nzila elite na kunengano vate ulusani plays an integral role in the implementation of our bottom-up plan. As you are aware, we look forward to launching the Hustler Fund on 1st of December. His Excellency the President has already proclaimed himself on that. And as we launch the Hustler Fund, we will be leveraging on technology. We want to use technology not just in the disbursement of the Hustler Fund, but we are also leveraging on technology to facilitate repayment of the funds, access of the funds, and also repayment of the same. Ukalikoni ulongi na kia visa munene ulaungame wakiu wa musio wa Konza Engineer John Tanui ni walesekana kuvikia vu kilungu cha miongo nana yuluwa yana ni kiminite ukwata atandithia
na ene sianda kivathukanyo alama ende na kuambililia mabiasara mo. In phase 1, almost 150 parcels of land available for development. We have received interest over 80% with strong commitments for various kinds of development, residential developments, office blocks, mixed use, and most important one, manufacturing. That now we have investors who we are processing, completing their designs approval to set up their manufacturing facilities. Mulatiu wa wakiu wa musi wa kwanza uvaniwa kuthela mwakani wa 2030. Daniela Mwankela, Mutongoi TV, kumova musini wa kwanza kauntini ya Masako. Tusonga na mbe aimiela maimako ya kinala ila yengu mosi asilanga wa masingame ya seka na malayu mome moisioni kavindane kama ende na uyawo mundani nondo wa kubithukiwa nenya mutango ila sumela na kuo kama wekaloni mo kalia yume kulia kethe wakigu cha usiwu na ushuke bakube na mo mayazi yengine matalanga la manene ya uimi kumana na bei munene wa ndawasia meundani na soko nthuku iyangetha iyo na ende musau no kutueleza. Ona kutuika kiwu cha silanga wa masinga kithitwe ne uniko munene kwa aimi aya thini wa uimi na unyithia wa miunda nikithitwe ki muisio kwi mathayo mo nundu wa kuvithukiwa ni nguo kavindani kala maende na mawia mo na kutiwa na maumesie manene su ituvithikia muno ya mawio ila tusunga ukethia yutwe makwikala mundani nisiananga mimea yitu kwa muno ta yue binda ambua isikotha kumelanga tene muno kethia lazima mundu akabika mundani tene ikanange liwake no mwaini wa nyanya mwakani uyu vala mwanake umwe kwestitwa Dennis Komu unavikiye na utiwa ni thayo itina wako mwane nguo aendeye na kuia munda wake. Stanley Mutinda ni muemi osene uyu na vala wavonokie mbanga ya kuumwane nguo ila ya mutiye na maumesie mai na vala ukuweta kiyo chake takitai wika onaitina wa matambia make makumanda haki. Na nitithitwe na changamoto ya kubithukiwa ni nyamu muthemba wa nguo. Takwa nyine victim imwe na vitokitwo ni nguo matuku 21st December 2019 na yambithukiye oniende na kuia kwa mundani na no kaneta no atui ni yanumitie kuwe kanumesia kwoko kanumesia mungo ona yundito na kuitere sia mawia kwa mena bina na yukume bina ile na report ya kwa KWS na report kwa KWS ni wa oniende a month after a month na ndia no tethu kwa kai batu wamekana nonguli serikali itutethesie tondo tia ingi andu ala atumangite baba na tukateseka muno tutatona yukwe kuitethesia mawia maito na tena siana sie sukulu na atakwa nyina ivundi na yundito na we wa vundi nondo juni ne mwanzu yuko uta kai batu wamekana serikali ni tutethesia tukakwata compensation sisito nikana tuketethesia maishani maitu tukatethesia na sito na family sito oingi ni ino nimeweta tayithia wana mauito maingi kumana na ngalama ya ndawasi ya miundani na soko nthuku ya ngethayo wadudu kwa mundani methia wa mengi muno alafu kethia ndawa ila tukwata isia bei ya ulu muno kethia andu ingi maitona ku afford as well as fertilizer onayo ithia wa ulu muno. Aimi ayani mendekethia ke katongo imaki sioki no malikilile na kumakusisia kiwuki na kumathengesia misini kwa tamethwa na utanu munene wa serikali no yuke katukusisia kiwuki katutwa ya tu na haya level pandu kitona obikia kila mundu tukauma kungu tutethe kamuno paza 100% within miaka 3 tukakwata kiwuta gikuya misini kwa sana osi within miaka 3 na serikali baadhi ndio imanda kiwanja cha ndege kambi ya kudhoofya kindu hicho.
kuma vasilangani wa masinga ngilivotia Mtongoi TV nyenita wa Ben Masau. Enende mamu kuyoni kaitini makadhe tambia Musumbi William Ruto ya kumolo tateresia mbaika ta muandiki wa serikali sia mutioko maimuela teri tangumba oyo vombeni enende manamu kulete Musumbi Ruto amolo teteri oloneta sikivela cha mbunge wa kaiti ndini wa serikali ya Caleb Chalo ni wa Mutunga. Muthenya umwe na wa masitwa ma andiki mama minister kutangaswa enende makaiti na maelesio tanu wo itina wa umwe olono kiti vila chake liombunge kecha kaiti na tikiti wa chama cha UDA Teresia Mbaika kwolo tatamwandiki muveane wa serikali sia mutioko ofisini wa munini wa Musumbi ama kitungia muvea Musumbi Dr. William Samoei Ruto kwa itambia ye yake makimueta teri tandongo inzomu na yenotwika wa kuyana kuthuko manthe ya Kenya angimena we kwacho munini kana teri no kutethesia ndini wa kukilia miradi mingi ila ya kwa mieva makueni. Tunotanu muthanani wa umundi mundu agwithe wa alatina support ya mayundie kukwito kambani umwe witu no sakuiwe kwitha ende ni wa principal secretary national ofisini wa deputy president department ya devolution ko ithe tunotanu munene nondo kono akwito timana na ithe nitewa twi aibeku nondo nitwesekana kindu kimwe ukamba tuina andu metha maikwata serikali kwoko andu magengiwe mathela na project situ cia kwa ma na ila mamo uligile waligwa kwa department yesu ya devolution sindu ila cionthe cia kwa mio company ite cia jump start wa benya ni na moyo mwingi pyo nundu wako kwata tori Mbaika nundu tunamukwete mbau pyo na to mongo sengi na eza kukwata kivila ki o tuthina nite nake pala tu kwenda tori Mbaika twenda tukwate aka ithi nundu twe mabiashara utukwate utukilie na ni mubya munene muno pyo ngai wonekane yeteri akwara kivila kilo ningiwe ni Musumbi ko uni tu sukulithia anu mamu kuyone kwa kuthu kwatie kipila kesio na kina otongo imusio na munene serikalini ninyigira ndo nonena nikwa zanga ya tethese teli avukomendi atu mwene ndinesa nikande binda yokete ethwe na mande mapitu kumato matengo kipila chake kwa kila ndo na kutavia teri emuinani muya atusubie na ituti musubia nundu ithio nthetikala kwanzia ya kwetania muo na kwendania usio Mbaika ni mundu utikalite nake na tikamana miendele yake na tikamana bitii wake ni mundu ina degree mbingi na nusomete muno kwiya umenge na ende ukumba wake ni wa mundu ume konia ndiko ni Mbaika na kunia mundu ume ni amwe maenende kumava mukuyuni ila yikilioni mbunge cha kaiti makitungia Musumbi wa Kenya President William Samoei Ruto muvea kwa kumolota Teresia Mbaika malokwe kosa mwana wa principal secretary ndini wa muvea wa serikali cia mitiuko kana devolution mena we kwate munene kana teri no kuthonikia amwe mama thina ala mekumbirite kisio kicha Makueni na Kenya yonthe. Vilingi wa Mauvoo Mtongoi TV kumava mukuyuni county ya Makueni nyeneta wa Caleb Chalo wa Mutunga. Ni muvya Caleb tuthi Makueni amasaku utongoi mwe wa serikali ya county ya Masaku ni wakulwe kuendea kuthukuma vamwe na atongoi mandoani kusisia uyana wa misiminini ila yekwatitu ni aingi maunduni ma utandithia na yende kuyana kila muthenya mwene kivila wa ngwatanio ya ene yanda sokoni wa Kawethe Peter Maluta akulia kana mathina ala mekumbelite musi wa Kawethe kuthinikiwa na mituki wivo thina wa kiugo musine uu na kibindu kingi masani ma utuku boni motesia. Itina utongoi wa serikali ya kaunti ya Masaku muvitu kwithona ikite mwe melati ya kwanakavya na kwa ilanja misimwe ya utandithia uvo musio wa Kawethe yu mwene kivila wa ngwatanio watandithia sokoni wa Kawethe Peter Maluta wetakana no nginya serikali la yivo na yekekenga kithito na kutoa isimwe ya melati lene ikite kana kwambiwa ni utongoi muvitu na kini kilelo kinene cha kwigithia kana maundu ma utandithia na langi mekwatitu ni ene nthini maila misini pe maundu masoko wa Kawethe withitwe matukwatite kindu chambe ni tuonie project ya World Bank yoka na project ya World Bank ni thukumitwe indi kwi maundu matialite tuigwa tuisumbuane drainages tuigwa tuisumbuane tasia mulika mwizi sindu ila wale zetasia vata nthini wa uyana wa masoko ni kigu na kila cha leo tumekanie nendela mekwithwa maikala misini no
nziani ya kwikithikana kwina utheu na mawau ala matonya ukwata enenthi na maina makwata kana thina wa mantha kiwu tuwa tuisumbua ni kiwu kila chaeletha ki within cha disconnect iwe ebindane yuma soba cia soko in terms of cho kila cha tiwe ni gavana mutua ni asia kiasa ki wakebo na kisa na maana ni kwithiwa chethiwe kitena kiwu cha usafi icho naho maundu mautandithia mata leo twaiwe masani mawio awetakana ni kwithitwo na mbindu sokoni uyu itina kwithwa matala maivo mavetangiwe na ngikwanangwa nenenthi ala matesiwe gikavikia kwete kivindu kwiatandithia kana kuvingisa maundu ma kiviasala ni twithitwe na issues o sio ba sokoni sa insecurity twithitwe soko witu after project ino amina kuvika vandu mulika mwizo cia umiwe ilingi cia vandalize wa na twikulia utongo yula wiboyu utone kutwete muno muno kiyo kitu githugula kwi mheshimiwa witu ulani Charles Mbova aweze kutwikia mulika mwizi ila seumie kuo itungiwe na mitaa ino yetina ito ina insecurity kwi mwana ene sikia utembe kuku kwi maundu maingi maendeo kuku tukulilie police officers maito ma intensify patrol sio mbene tina kaliko sio ndhe nikana hivi ando ma biashara twi secured ila tuende na kuthukuma uyo wa biashara no muthenyani wayo vala msia wa kisio ki Charles Mbova onethi wiwetakana kivindu kingi kyothothe ni kwithwa vana imbiru nene ya stima na mataa maingi na mukuvikia na uvuwa indive na vatatongo ikutungia ni amesilia vamwe na kwikia matala matotonya kuwete ngala manene kana kwithwa matotho kumaene nthi kwa ilungu ya saa mana tutie bilu nene ya Kenya Power ya milioni 909 na nundu Kenya Power ndinezi kaiwa kana ndikaiwa yamba ugosia te yanduane nitunenete ya gavana na tende na umanda kana itiki ya taasya mulika mwisi sia sola tike utawambilu inene bete kwa umesi ya ite niye nikenda tiki mulika mwisi utakaboa vanu amenda enene na mokutumia ivuso na kuosa mwanya wa kwata utongo imwe kutumia nesa na kwikirika na mavata moni mavikia tongo ikuanza ila sialete matao valicha maundu mauteti ni andu methe mena umesi o munene nondo utongoi uka na maundu maingi twiwite motongoi mayuka meona sindu sikwa thukanganio siasa and so forth vinda siasa ni thelu maundu maingi tunatungia tina yu ni mwaka witu wa kuvuna kana kuketha undu tunekie twaete ovisi mweu na twaete atongoi eu kou kilango kulia andu methe na umesho munene ila twende na kuivanga no kondu wa kuthukumana na ovisi la wibo na administration la wibo kumaka wethaika ngundo kaundini ya Masako nyeni taboni mutesia nene mwana musaisi ya Mauvoo maboni mutese kumaka wethaika ngundo ni matwete muthia wa Vilingi Mauvoo mwendoni wa saa itatu na nusu neta wa Steven Mwema ni muvyano ndo akusaisi ya Sharon Ndinda ni wanengelele Mauvoo kwanzia ya meko tukumane unekwa cha kilungune cha wenu kwa uyu tueleza